comunidade Sira formana kono iha Banco Central Timor-Leste, hodi troca osan centavo dolar rua tambah inválido ona. Asaun comunidade Sira hahuna dodom batroca sirane osang, iha Banco BCTL, hafoi acesso informação iha media sosial, konaba osan falso centavo dolar rua, nebe hahu circula iha larang. Hafoi acesso informação konaba osan falso centavo dolar rua ne, iha media sosial, loja, mercado inclui centro combustível Sira, rejeita o 10 centavo dolar rua ne. Também Sira recomenda para o governo atuhalo intervenção para o autor Sira, nebe produz osan falsa ne, nune labele prejudica ba atividade de transação ho osan refere. Husumos responsabilidade banco atuhalo esclarecimento na explicação claro com ba valor moeda nerasik. Sila mah bele loke par kami hodi compra bola sasa. Se orang nyosa sampai sini mah waktu 300-400 mah kami buru hele gane halusa. Kami akar hele gane. Mana hatan informasi anda bele ne huri bahila. Oi kami mai loza mah kami loza ni orang kami oi pun loza de 50. Nebe kami yang bamak se simu karik kami atu ba. Betul sama malah simu hawan uang mai langsung ini. Bari yang atu troka tambah kami be. Precisa los osang ne atu troka lalai sa aban sila se bere. Terus mana sen tahu kan? Hah? Tahu kan? Kami lah tahu, soke dia nge banko roke duni, mai dan mai dia kalau awan sampai dihende dia ada dihendo. Dihendo ko apa sila sana? Apa sama? Apa kada lalu masih guna tangat. Conforme sila roke na vita mas precisa cara troca ni. Mana ni apelo para governo? Kono problem ni. Mana cara publik parece sila sana. Roke para kami kono tota. Onde tem recomendação khusus responsabilidade bahaya banco Nesse resik? banco sila tem que recomendação saya pública. Kami bele rona he beringal. Isi saya para ambil hotel para bele. Ambil bayi kalau sekarang. Mana ron informasi ni medon sa. Kamu orang palsu kan sa? Kami hari ini ya berita. Oh iya benene. Dia telepon lah pasal lokal sana mamu tahu awal mana mai kira. Masih orang ini lah masuk mang melarang aja dia yang gila. Dia ambil kartunya kali ke Toyota. Dia kira lain kasih. Mana ron informasi kono bertahu ni osong $2 koma ni. Nah, yang kami tahu sana tamu osong ni. Barak ko sampai tahu sini fruit dia. La polling tengas selama kami pilih ni mam nyokan halo tu bagi $2 ayel ni. Media mak yang osang $2 ni yang palsu ini. Memang kami mesti tahu. Jadi tuan sudah halo kofre tahu be kami mesti sobret palsu ini. Media saja sosial kan? Media sosial. Oh. Itu pasti tiar langsung kan? Iya, tambah mai ya emang barang mak kalau buat rumah dari diri begitu. Bangsa menurut apa sesuatu yang emang simple. Kasimu, masih emang kasimu. Kau sini razang saja. Tidak ada yang osang palsu ini. Nah. Iya, kolger, Pertamina nu kan. Include kios di kawasan nama. Mam dari kawasan hidup motor. 1.080. Agora troca também simples. Siria. Kami luar biasa sesang yang melakukan simo na makami pinti mahini per troca sana. Kami usang na beli Kalau sesuatu yang simple sir for example. Sira dia ngita ni usang na $2 ni agora ni usang falso. Hene bede iha loja o iha mercado sih usang falso mahini. Mana yang kawasan hidup? Mana yang kawasan hidup? Lori seribu resi. Agora que troca faz uma de 5. Troca na sati ba usang 5% o 1%. Saya telah troca kawasan nota surtahan. Sira la fome. Oh, sir. Barang di. Mas agora man troca man sini apa? Agradece. Namba usang ibele troca per lao pila kali. Mungkin filfal babe, walam sesan filfal babe melakukan. Mau sih lo sana? Mesti lo saya Virgo. Virgo. Virgo yang saya lihat. Kami simu. Sir bol sesan itu kami simu. So kami filfal basir mesti lah simu. Mesti ada nosan ni latin yang palsu tu kira sebab. Itu filfal basir lagi. Oh. Saya masih betul parti juga. Kamu semua gubernur akar senene hari lalu nosan ni bebe. Falsu ni detect lalu perba bele. Kaya remane ka hamsa itu bele hati ni. Kamu be itu hodut nosan ni bakal red masih melakui. Profil file ba masih melakui. Parti lo sana ronak nih informasi mau Kami sudah grown informasi. Hamaरे इस media Facebook सिर्फ साइड में उसने falso tu kira. Nebe akar kusuba usi banco central
sekarang kesini bah phone itu ke informasi rumah bah ambil loh, apa yang berhati ini, harga ini palsu ini asli. Biasanya kan harusnya kami bolte file aja melakukan itu. Kami yang 2018 mana sudah foto. May sir simu de kam simu. Masih simu. Sir la kole betul. Sir la kole betul. Sir dia ini dan osannya los dan palsu itu lah ya. Yo emang valor metro kan ini sir detektor kiri rumah palsu. Nah, ini masih rakar foto tu mai dan osannya palsu itu kan itu antrian. Antes ne parte banco fasai ona ba público katak, osan centavo falso ho valor dolar ruane, dadang ne circula ona iherai larang. No parte banco BCTL mos husuba sidadang sira, atu labele panico, tamba ihe posibilidade osan refere se ihe valor atu continua utiliza. Reportagem Epifânia de Carvalho, Televisão Timor Post.